kao na primjer dečak u Sarajevu u januaru koji je izašao napolje na sneg iz tople kuće i spušta se niz ulicu do pekare. I žena, mlada žena koja je pošla da kupi burek. Ta magija, kad izađeš iz toplog u hladno i u glavi ti zazvrji pa onda uđeš u toplu pekaru i taj miris te obgrli, i sredovečna žena u beloj majici koja radi u pekari. Ona je tu od 5 ujutru. Za nju nema magije u nedelju dok se prozori magle. Jer se svi kući greju, jedu pitu ili burek i planduju, ona radi. Te pite je ona ispekla jebeš Batmana, ona je heroj tog grada. Ali se uopšte ne osjeća tako, osjeća se kao da nije učila školu, a trebala je. Međutim, ovo dvoje, dečak i mlada lepa žena, dele isti osjećaj. Iako žive u vrlo različitim stvarnostima, pogledi su im se susreli i planete su se poravnale, videli su jedno drugo u celosti. Njihovi svetovi su spremni da se spoje. I tu u pekari se rađa ta slika, raste kao testo. Kako nakon spajanja leže jedno drugom u naručju i blaženo gledaju na gore. Ta želja trepti u vazduhu i opipljiva je i jaka, isto koliko miris peciva ovaplotila se. Međutim, neće se ostvariti. Možda u nekoj alternativnoj pekari. Iz ove oni izlaze i kreću svako svojim putem. Ali taj susret greće ih ceo dan. Biće lepršavi, osjećat će da im je u telu fino i meko, kao sir koji se topi kad je burek vruć. A kao stražar na mjestu tog susreta, na mjestu gde se ta čarolija rodila, kao svedok, ostaće ta sredovečna žena koja je potpuno neosetljiva i baš je zabole patka za te čarobne stvari. Ona čeka da joj se smena završi i hoće da ode kući. Jebi ga.